بالنسبه للناس تقبلوه. Le but de ce festival étant entre autres de participer à la structuration du métier et je dirais à l'évolution du documentaire, il était nécessaire d'avoir, je dirais, cette rencontre professionnelle, ces ateliers pour étudiants, pour que ça prenne de plus en plus de sens, que ça donne de plus en plus d'envie et que ça convainc de plus en plus de décisionnaires, autant dans les télés que chez les autorités publiques. بعد الرحيل المفاجئ إثر حادثة سير لمؤسسة ومديرة مهرجان الفيلم الوثائقي بأكادير المنتجة السينمائية المغربية نزهة الإدريسي صبيحة يوم الأحد 4 نوفمبر 2012 تناسلت الأسئلة حول مستقبل المهرجان باعتباره محطة سينمائية مهمة ضمن خارطة المهرجانات الوطنية والدولية. أسئلة من قبيل: هل المهرجان سيظل قائما وحاملا لذكرى امرأة نذرت حياتها للفن والسينما؟ وفي حالة تنظيمه واستمراره ما الشكل الذي سيكون عليه، خاصة وأن إدارة فنية جديدة شكلت وحددت شهر أبريل القادم موعدا لتنظيم الدورة الرابعة، وهي دورة كانت نزهة رفقة طاقمها قد بدأ الإعداد لها سواء من خلال اختيار الأفلام التي ستتبارى أو وضع الخطوط العريضة للتنظيم. Le festival de Fidadoc était l'enfant, le bébé de Nzha. Il lui ressemblait, il était comme sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un de très exigeant, quelqu'un de professionnel et aussi quelqu'un de convivial qui avait beaucoup d'amis. Donc évidemment nous continuerons le Fidadoc exactement dans l'esprit dans lequel Nzha l'a créé et dans lequel l'équipe autour d'elle le faisait vivre. المهرجان كان مشروع نزهة الدريسي، يعني ما كانش فقط مؤسسة ومديرة للمهرجان، ولكن كانت عاطيها الروح هي اللي يعني الروح المهرجان كانت كتحمل هذا المشروع هذا من سنوات قبل من الدورة الأولى. فبالتالي كنا وصلنا في الدورة الثالثة. أهم حاجة هي أنه كانت نزهة الدريسي اساسا كمنتجه للفيلم الوثائقي بواحد التجربه على الاقل 15 سنه، كانت كتعمل يعني واحد المساله ديال داك الشبكه العلاقات ديالها والتجربه ديالها كانت كتوضعها رهن اشارات المهرجان. La collaboration avec le Fidadoc a commencé en 2010, enfin plus précisément avec Nezha Drissi. Au festival de Tanger, on lui a proposé de venir être jury dans notre festival, ce qu'elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et aussitôt, les choses se sont mises en place. Elle m'a proposé, moi, en tant qu'individu, de venir travailler sur le Fidadoc. Et par la suite, elle est venue présenter à la dernière édition de notre festival un spécial documentaire marocain à Tarifa. هي بالفعل انه نزهة الدريسي يعني وضعت واحد القاطره ديال واحد المشروع. في نفس الوقت كان هناك على امتداد الدورات السابقه كان هناك بناء لفريق عمل للمهرجان من حيث اختيار الافلام، من حيث البرمجه، من حيث الندوات الموازيه للمهرجان، من حيث اللقاءات المهنيه اللي كانت كذلك على هامش المهرجان. فصعب انه كان في ديك الفتره الوجيزه انك تعقد الدوره الرابعه، ولكن اهم شيء هو انه الفيلم ان المهرجان الدوره الرابعه مثلا كانت توصل باكثر من 500 فيلم من مختلف مناطق العالم اللي كانوا عندهم رغبه ان الفيلم ديالهم يتعرض. On avait reçu 500 films pour cette 4e édition, donc on avait opéré la présélection des films avec Nezha, le comité de sélection, de visionnage. Donc on a la base des films, on espère offrir, comme on l'a fait lors des 3 premières éditions, le meilleur de la production internationale, et en donnant aussi à la possibilité à des cinéastes marocains aussi de montrer leurs films à tous les différents publics, puisqu'on monte les films en salle, mais aussi dans les quartiers d'Agadir, dans les universités, dans les quartiers. Donc voilà, c'est comment dire, c'est toute une animation culturelle autour de la ville d'Agadir. بالنظر لأهمية المهرجان وإضافاته النوعية،
تساءلت مجموعة من الحاضرين في لقاء خاص حول ذاكرة نزهة الإدريسي بمدينة طنجة عن الإضافات التي حملها مهرجان الفيلم الوثائقي بأكادير للمغرب والسينما المغربية، وما هي بصمة نزهة الإدريسي؟ المهرجان الفيلم الوثائقي بأكادير هو أهم شيء هو أنه فتح واحد النافذة من جديد يعني لإعادة التفكير في الشريط الوثائقي. الشريط الوثائقي ماشي عاد بدا اليوم في المغرب، كانت واحد التاريخ من بداية السينما المغربية، ولكن كانت غياب ديال الإنتاج في إطار الفيلم الوثائقي على مستوى في الثمانينات التسعينات. اليوم كاين واحد الرجوع الى الشريط الوثائقي، فبالتالي كاين واحد الجيل اللي ما معودش يشوف الشريط الوثائقي في قاعات السينما. كاين واحد الخلط ما بين الشريط الوثائقي كما كنشاهدوه في التلفازه والشريط الوثائقي السينمائي. Le cinéma marocain est né du cinéma documentaire et c'est comme si ça avait été oublié pendant des années. Et grâce au FIDADOC, c'était une manière de redonner vie à vraiment à cette branche du cinéma marocain. Et c'était aussi, Nezha a fait aussi beaucoup de formations au Maroc, elle est allée dans les différentes écoles de cinéma. Et donc elle a aussi apporté, j'allais dire, ce goût, elle a donné cette envie aux jeunes cinéastes de faire du documentaire, aussi à ses amis producteurs ici au Maroc de produire du documentaire. On a eu beaucoup de témoignages pendant cette rencontre de producteurs, de réalisateurs, par exemple comme Hassan Benjelloun qui a commencé à produire lui aussi du documentaire, Latif Lehlou qui produit le prochain documentaire de Khalid Abliazid. Donc c'est comme si elle avait redonné comme ça élan de la vie à ce genre cinématographique au Maroc.